ama sa in clear tu dom level tak tak te chibai kan bok chewa zolin wall channel chuan du sakna kan hlan chuni mizoram le notice thu thar kan ngai thlain kan thlir ho lenga in lo ngai thla chuak le ngei don nia tun laya ruwa na sata ka sur awangin tlong lui lian le tuinu lutu ka wangin aizol khopui chom tu greater aizol water supply scheme phase 1 le phase 2 atangin tui pam thai ani lawa phase 3 po kolpetha amuna transformer achia da wangin tui pam thai ani lo boka leimin wangin aizol aveng le mun pariat tui pek na pipeline ache mokani PHE department how to te in a report and pek danin tun naya mizoram ruwa sur na sa awangin tui aliana muninga muzata lei hamin boka hengte wang hian PHE tui sem a khailak mekani greater aizol water supply scheme phase 1 le phase 2 atangin mei ni somthum sang ni somni panga atanga nimin thleng kan tlong lui tui nulu tu ka wangin tui pam ani lawa power transformer achia da wangin phase 3 a po mei ni somni le poruk atangin tui pam thai ani lo boka transformer chia hi power and electricity department in siam thatumin an boipui mekani PHE in an chin chia china mun som pali a tui pek na pipeline a chia veng mun pariat Assam Rifles zo ko sang zema bok lungbial upper site zema bok lungbial lower site headquarter CE puspak complex thuam pui mission veng kol thei huan le mission veng thlanga te ania mizoram hundang tuipang dairi tuipang vi serkor lungdar le khopaya te PHE pipeline ache bokani PHE department in nimin thlenga an riat china na thial pangzol ropui le thil tlanga tuipam na khol te tui le na chima wangin tuipam thai anilawa kolasip district a not kon pui mualvum kanan veng bolpui le se thron te chom tu monoblock pam set pathum po tui lenin achima sesong bil ko thlir le haulonga te tui la kan lu na intake achia zobok kolasip bil ko thlir che tlang ser chip di se tlang le kai truma te leihip na manga tui lak na gravity pipeline achia darlon kho chung le ser chip a new ser chip chimveng PNI veng tlang nom le convent school the distribution line ache bokani haulong le kai truma tui pam na khol pumping system achia zol puya suspension cable che in zobok south long tlaya parwa 3 le mar paras not a te PHE tui zem lian tingki reservoir achia lungrem chim leimin tui lian le track den awangin mun rang ranga PHE tui sem na khol le man rote achia kongchia wangin tui sema khailak na muninga moza tu na hian o mek bokani PHE department how to te chuan chan thang thang awanga tui sema mumal theidon lo wangin mi pui re thiam na handila khochin le tui din mun te clearin pa ngai taka tui sem le thei hun tur chiang taka soi thai anilawa ro tui da khol lama tran lo la a department te malakna min toyom turin pipui kan nge ni ti in PHE department in tu chua an siamani hatila hian chet na thleng mun thang thanga awm bel zela disaster management and rehabilitation department DMR chuan state emergency operation center SEOC district som pakat atanga nimin tlai darli thleng report an ton china mei ni somni pali sang ni somni panga atanga nimin thleng khan mizoram mun zaruk somni le paruka lei amina leimin le tuilian wangin in zathum somruk le paruk rausan ani toni SEOC in June ni thotan ni tlai dar le thlenga leimin report adon chu zanga le somnga pani ania nimin tlai dar lia zaruk somni paruk ani thunga darkar somni pali chungin leimin report somseri pali andon bel tinani SEOC tarlan danin nimin tlai dar le thlenga mizorama leimin zaruk somni paruk chin sia to zinga zani le pakwa chu champhai district ami ni in atambera serchip district a leimin za somthum paruk in adota district danga chuan somatanga somsari panga inkar ani leimin awang hian chen in chimle chia za somsari le paruk awma leimin khi le tol awangin in zani somli le pasari rausan ani towa leimin wanga in chia somli le panga le rausan za somni le panga chu serchip district ami ani tuilian awangin chen in za som pakwa rausan ania serchip district a tuilian wanga in rausan somruk omina tamber boka June ni tlai darli report atangin nimin tlai darli report a in chimle chia somni pali in apunga leimin khi le tolwanga in rausan somli pakwa in apung boka tuilian awanga in chuachan somni le pasari na pung bokani serchip district a leimin wanga kongping za somnga le pakwa om towa
Mizoram puma leimin wanga kongping zani le somriat atangin serchip district a kongping hi za asam nga le porok point somseri le pariat atling pha a heti lai hian kongping tamber hi lir thei kal thaya ti tlang ani to thungani heti lai hian tun lai khochia le ru asuna sa wanga leimin te chiat na te tam awangin General Administration Department GAD chuan nimin khan circular mangin Mizorama jin tumte ta na thuro na ti chuaka state pon lammi te chu Mizorama jin ri lo tur le June ni som bothum sang ni som ni panga nulama jin turin acha GAD chuan Indian Meteorological Department IMD Regional Meteorological Center go hoti in a pon lok danin thlipui le ruapui thok theireng din mona Mizoram lan na wang le chiat na thleng mek le thleng zel thei te thlirin mi pui him tlan jok nan Mizoram sarkar chuan sarkar lai pui le state danga tanga mi poimo lo jin tur te chu June ni som bothum sang ni som ni panga dolam hunrem chang dang lorom han thram turin angena ni atia Mizoram pumani enga moza chung na sataka ru asura wangin chiat na rang leimin lungrem chim lungtla tuilian le saberka khuang kai te thleng ti tar langin GAD chuan khorial chiat na thleng me ka wang hian district ranga mi puinun phung a boi pha na sa hle ani atia circular cho mitin hlim tlan na tur le chan cho le chom dol na te chak zo ka tho ani theina turin ani thu GAD hian an tar langani hetila hian power lama po har satna mun ranga a thlenga Power and Electricity Minister F. Roding Lena Hovin Nimin Khan PNE Department how to te Ruasur na sa wanga kolpeta ar satna sutkian ani theina tura malak dan clearin an thukoma khochiale har satna dang omlo chuan vo in jun nili ralma in aizol bika kolpeta pekim thei besei nei thuan tar langani thut khom na hian district ranga kolpeta pek na power line sia thom that dan en hawania tun din huna 33 kV notebook pui substation tilo substation tin atangin kolpeta don kimto ani thule notebook pui substation pek na line po indik mek ania kolpeta pek chho thei thuai beisei nei thu antar langani cotton khat power supply pek chonna feeder line chia omte ata tola siam that mek zelani thu le distribution transformer chia te thak mek zel ni in nimin khan transformer panga pek chhoni thu te khochiale har sada dang omlo chuan jun nili sang ni somni pangaral mai nai zola chuan kolpeta pekim thei ani an beisei thu te pon sei bokani chon pui substation na tanga aizol tlak lam kolpeta pek na abikin din thar tui kwal le dor pi veng thar chom tu line tun naya chejing big chu ti zi omna turin arang lama mala kan rela namasa a feeder pumpui shutdown lak ngai lawa a chelai te clear zung theinan line gang vua an rel bokani F. Roding Lena chuan Union Power Minister in August ninga sang ni somni palia atiam to angin zong tui le book pui inkar 132 kV line lot tam zok keng thei HTLS conductor a thlakna turle Mizoram hun ranga substation basari Poklang Saitual Melriat Khozol Champhai Serchip book pui le East Lungdara transformer lian zok dana tur cheng viable chesomli basari 0.87 che dollar in ron pek chho to thu te pon soya Minister chuan he project hi zo ani chuan zuang tuile book pui Serchip in kara megawatt somre chau lot la thei thren kha megawatt zani thlenga lot ala thei to dona Saitual Khozol Champhai le Serchip district in antrangkai pui le donani ti in Power and Electricity Department chuan thu chua siamin antar lang bokani India HMARCHHAK pumpui dinhmun han thlir lok ila tun haya ro sur na sa awanga HMARCHHAK state ranga chena thlenga thi chu mi samthum le paruk antling towa tuilien le leimina wanga har sarna tokhi mi nuainga le singa chuang anom mekani HMARCHHAK state jinga asam chu chiat na thleng wanga thi tamna berni in mi som bakat an thi towa Arunachal Pradesh a mi som an thia Meghalaya paruk an thia Mizoram panga an thia Sikkim pathum le Tripura mi pakhat an thi toni Prime Minister Narendra Modi chuan chiat na thleng chungchanga Assam le Sikkim Chief Minister baka Manipur Governor te betwa har satna tokte tan pui na thona konga sarkar lai pui na thai anga pui ani tur thu arila Pilian wangin Assam district samni pania mi nuai nga le singthum sangai nar satna antoka Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan chiat na thlen na satna mun Lakhimpur district loin har satna tokte chu arang thayang bera pui ani tur thu asoini state chunga luisom panga te chuan lian leya tuilian hian kongpui rele long service po angong boi le bok Khai chin na mun hectare singkat sang ni zeruk le soma zau chu tuin tuna hian a chim meka ranvul samkwa le pili chu tuilian in ala to bokani tuilian turte omna turin relief camp za samruk panga siam ani baka relief distribution center za samnga pasari siam ani to bok North Sikkim a
chia chen a nimin khan leimin thlen na mun atangin mi samthum le pali chu MI17 V5 helicopter in chan chua an ni towa pakiong airport a him takin an thlen ani tun nai khan NDRR team chu chia chen a army ke ma leimin wanga sipai paruk chin thiet lawal om mek te zon le han chuak turin an thok chuak bok Manipur a poru asur na sa awangin chen na in sing khat zeli samsari le pasare chetowa mi singa sang ruk chuangin harsat na tu na hian an tok meka lui rang ranga lian na sa a tui lian hi Imphal East district in tuar na saberin sarkar chuan harsat na tok te omlai lok na turin relief camp somnga le pasari asiam to bukani Arunachal Pradesh a Lohit district a tui lian lei min wanga thi pakhatom bel lein an state a chhet na thleng wanga thi hi mi som an tling towa State Emergency Operation Center Tarlan danin district somni pathuma thingtlang khuwa za somnga le paruka tuilian wangar sanatok anom mek buka West Kameng Kamle Lower le Upper Subansari Papum Pare Dibang Valley Lower Dibang Valley Lohit Changlang Kradadi Kurung Kumei le Longding district a te leimin wanga boina tok anom ti an soyani Tripura ai ro ruasurin ziom lam apanta ka wagin lui rang ranga tui ompo lom chin chiana hnoi lam anom towa ma se har sana tok mi sing khat chuang chu relief camp a anom mekani West Tripura district chuar sana tok na sabirani in relief camp somnga siam ania chungkwa sang ni zakwa sabni la porok tu na hian relief camp a anom mekani